Kalesia limau, kumail kolokola mail salatak, kuchail mayau tar, rais kachin kamayawi kuchail ta. Eri, kumail changachang nan amail salatak, o ter pureng wiyat litula. Eri, ngay Paul, ipatakiyang kumail mech. Ma kumail moitala, po kumail and circumcised la. Mech pan wewe me socha man kachapen Christ on kumail. Imen pureng katete yang memen, me moitala and circumcised la. E utan pan kapayata autepen kosan na tapon. Iray kan remail, magin songosong punglaren coach, sang ni arail kin kapayata autepen kosan na to. Pen irail may sanger Christ. Ramilar likin kalangan and coach. A kuchail kin kaparapar ku coach, magin kachin kapungkin kuchail lare manaman and sabal mangen, pueki a child poson. Eri, image makuchail kin kaskasik. Pwe makuchail miniminion Christ Jesus, socha kachapen a child pan circumcised la, the socha circumcised la. Pwe ima kachapanen, poson makin tatanki limpok. Eri, amail mauran solang pwe tamao maso, a isma iretisang kumail and pekyang memelelo. Yatuan kaway tong kumail. Sangan kawait wach sochakin pulsang ren coach, makin kachin malipay kumail to. Kisin kis kampo sa pasang nasan plawa pon. Ap ikaparaparkin kumail. Pweki a chail miniminiong kao no, ikin kaparaparkin me amay lamalam sochapan waksang lamalam. O aramas makin kapkapin kumail sochilipilipil eban alakalokolok sang ren coach. Ap tuan pain ngay riyeko, maibil usela patpatang kisali ma circumcised makasampal, atame aramasakan wiyakal kalokaya kinyeche. Wama mech memelel, eri patak tuan lopuan Christ sochapan wiyamen kamakar eo. Tuan Israel kan makin kapkapin kumail, pweki armaw ku kumailan circumcised la, eri reen wiyayang pain Israel melaut sang. Reen bil na kaya sang usalarail kan. Eri, tuan kumail riyeko, kumail malipilip tonger en salatak. Ap amail salatak wach, enter kamangayang inang en palwar en kaun kumail ta. Ap limpak en karayang amail pan upapenan pungamail. Pwe autapen koson na tapon, kin uya oralap euche. Pakong men mpam tuan omkin pakong peinuk. Ama kumail pan kin penanan pungamail tuweche man lawalokan, eri kumail kanayang po kumail te momla. Ngeno o ane penaramas. Eri mechumen kosoya. Kumail wawait ki ngeno o terkin kapayata ane penaramas. Pwe ane penaramas kin uwang ngeno o ngeno kin uwang ane penaramas. O sang riyaw pukach kin imun chichipene. Eri, mech weweki makumail socha kakuya tama kumail inangyang. Mangena makalway kumail, eri kumail socha pan mimi pan kosan neto. Eri, wiya kan nintuan ana benaramas mesansal. Yachakan. Nenak o kamal. Chiyak samin. Pongi tikitikanikan o wunani. Kailok. Akachach. Luwak. Lengar-ngar o akamay, saminimin, mewo, peirin, sakaula, o sang cheikan me tuweche mapukach. Iintayang kumail mech, tuweche intawan kumailer mas. Iraikan mekin wiyasang pukach, soche pan yang sosoku wain coach. Ayachakan wan ngeno, limpak, beren, bebol, kanangama, katak, lalapach, o pampap, o liksang meswet. Socha kosonet makin uwang mapukach. Eri, sabolmen Christ Jesus akan, kamelar pain anaparail, yang akichiak swet o inang swet akan. Ngeno kachkiyang kachailer maur, eri utan pan kachin kakaon maur chail. Kachailanter ak lapalap, ta kamakara emen, ta peirin pene.